Druže inspektore. Dole je jedna ubijena devojka. Šta hoće? Kolega je hteo da kaže da je mrtva. Kakve to veze ima sa mnom? Pa u pitanju je još jedna žrtva davitelja, druže inspektore. Nije istina. Šta vi znate? Svi hoćete da budete inspektori. To nije istina! To nije istina! Ne može to tako! Davitelj me ne bi lagao! Davitelj me ne bi lagao! Davitelj me ne bi lagao! Samo ga treba pustiti da isprazni agresiju, jer sva ta silna ubistva, onda kontradiktorne hipoteze, fiks ideja tamo nekakvom davitelju, sve je to kod našeg Strahinjića prepotenciralo unutrašnju tenziju. Njemu je potreban ventil, to je vrlo jednostavno. Kako li će se tek ponašati kad sazna da su mu oduzeli slučaj? Ma, taman posla. U ovom trenutku on to nipošto ne sme saznati, nipošto. Njegovo stanje je sada na granici normale. Evo kad izađe, bit će miran kao bubica. Meni su potrebni panteri, a ne bubice. Pa, on sigurno više nije u stanju da vodi taj slučaj, ali je za njega veoma važno da misli da ga i dalje vodi. To je od vitalnog značaja za njegov oporavak. Boga mu Dobrice, kako to da izvedem? Nismo mi pozorišna trupa pa da glumimo pred njim. Ne znam, sve zavisi od toga koliko vam je stalo do njegovog oporavka. Samo pazite, još jedan ovako teži udarac i taj čovjek će definitivno završiti ovdje. Izvolite, sedite, odmorite se malo, sedite, slobodni ste. Džus za osveženje. Hvala lepo, veoma ste ljubazni. Izvolite. Pa ovaj džus je izvanredan, gde ste ga kupili? Uvijene. Da ga ne izvoli. Uvijene. Kako se osjećaš? Izvanredno. Kao panter koji je spreman za skok. Večeras ćemo ga imati, druže Gane, budite uvereni. Eto, malo pre sam razmišljao o tome i nisam naišao ni na jedan kiks u čitavom planu. Ja se izvinjavam. Čeka me puno posla, ako nemate ništa protiv, ja se ovdje više ne bi zadržavao. Izvinite. Samo ti idi za svojim poslom. Moj šofer će te odbaciti. Vi ispratite inspektora dok ja telefoniram.